Kamzalo inavi, aniki, Shritzni, Ashigani Zalo, Kataniki no Mukubidi, Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto Kamipini, Aniki Pungu, Asuzani Zalolo, Free Press Journal Sutsa Kithe no Pikiuno, Afghanistan Raku Kulolo, Nagarhar Province la, District Kamila, Asuzani Zalolo, Asala Igona Gukiwona, Aktomola, As Igona Flatchiveno, Aktomola Aneneve Ipi. Ileno Timi, Shigipungu Akhuka Hawaii Ipi. Itari asa Kithe no pikiuno timi shigepungu tiveke ko dola timi khamiye azu flat shikiu gono aghu ka have ke ko ipi ena khamiye anene vekiulo Ayeghiqha venal veke ko ke ipi Itari Department of Information and Culture bola ato shakiu kuraishi batlun no pikiuno tilena timi ake kinino shige izavai ipi Itari pono pikiuno timi izavekiu tipakoye pasapora irikiulo Asbo kamingo aki welcome ilokveki ugono izaveke koke ipi Timi izaveki utipakoye itehi Nagarhal Regional Hospital shikipiviki ngo Fatimatul Zara Hospital shikipiviki ngwa khani ipi Itagi asa Kithe no pikiuno timi izaveke ko dola tim khamiye akhu pulumo vai ipi Aniki chigepungu asuzani tololo agents friends presi Sutsa Kithe no pikiuno Inspector General of Police Shakiu Douglas Kanjano Pikiuno Kenya Wakula Ilimingo Azal Hotemi Timi Klobdi Kini Pitivekiu Kiptimi Laki Collins Jumaisi Kalushaye Adok Shwa Police Miokona Puju Pahache Kimu Kuko Panagaku Kenya Capital Nairobi Pugala Aji Shochekiu Dukan Lakila Pana Euro 2024 Football Final Joa Kelana Police Miokona Pakagalvai Ipi Aniki Itagi Criminal Investigation Polo Director Shakiu no Pikiuno Pana Totimi Lobidikini Pitivekiu Liki Kumopu Panipuge Pitivai Ipi Aniki Chipungu Asuzani Zololo Newsweek Sutsa Kithe no Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky no Pikiuno Katanikini no Mukubidim Pe Hipolo New Ukraine Gaku Kasapa Waku Kona Agushikyo F-16 fighter jet ski Kutomo New Ukraine Gaku Tsnipi Khatavai Ena Supervai Ipi Itari Pano Pikiuno Russia Gakuna New Ukraine Gaku Sas Agushakyo Hipolo New Ukraine Wushimyo Kona F-16 fighter jets Wushikyo Tipako Kupuk Noshi Peitalnyake Ipi Summer season Atsala Kuludola Denmark Gaku Norway Gaku Netherlands Gaku Ena Belgium Gakuna Panagaku Wushikyo Fotswogi New Ukraine Gaku Tsnipi Khatavai Ena Ikimu Aniki Chipungu Asuzani Zalolo Reuters Sutsa Kithe no Pikiuno Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky Partium Polo MP Member of Parliament Shakyu Lucky no Pikiuno New Ukraine Gaku Wushimyo Kodolo Top General Shakyu Alexander Sersky no Agushi Hipola Agushinemga Kumzu Hapus Ningo Kumzuna Russia Gaku Wushimyo Ogizla surrender Shika Venipi Picheni Ipi Alexander Sersky Katanikini no Mukubdimpe Supokilo Ukraine Gaku Wushimyo Kodola Ato Shinki Wongna Kisheveki Lakike Ipi Aniki Shigaswo Agizani Zalolo Agents Friends Presi Sutsa Kithe no Pikiuno Hamas run health ministry Mpono Pikiuno Israeli Defense Forces Wushimyo Kona Gaza Strip Yege Azri Pivila Al Mawasi Town Lang JDAM Joint Direct Attack Munition Bomb Kami Vesuvesikiula Palestine Mi Timi Lotokukini Aghu Kahavena Timi Akek Tusho Izavai Ipi Itari Weapon Experts Mpono Pikiuno Israeli Defense Forces Wushimyo O Bomb Tipakoye United States Gakuno Israel Gaku Svekekoke Ipi Itari NDTV World News Sutsa Kithe no Hamas Rule Territory Health Ministry Mpono Pikiuno Katanikini no Mukuktumpe Relaxini Tupulani Sololono Ishiktolo Palestine Hamas Galam Yokongo Israel Gakuna Agusha Kiulo Israeli Defense Forces Wushimyokono Palestine Mi Alkango Bomna Vekipitivi Kekoye Akikihila Katani Shigitache Akhes Wona Lotso Bidi Ipi Aniki Chigaswo Agizani Sololo Reuters Sutsa Kithe no Pikiuno United States Gaku Katanikini no Mukubdimpe Presidential Election Kikishe Hipo Vote Sinkyu Salat Tomo Ketolo Donald Trump Vu election rally Kupu Kumsu Hanguno Elon Musk na Akhila United States Gaku Huka $45 million Snipi Hatawai Ipi Itari Asaki Teno Pikiuno
Elon Musk ye United States ga khumi lakhi Ayeghiqha lo timi kumzu dola akini ushani ipi aniki jiri khaki anigini chalolo news checker sasa Kithe no pikiuno social media la viral video lakhi agatsuna amshi ksu shikyu apimpino azugil ho khulaki sil tipo ye hlohu kucho kumoi ipi enotie artificial intelligence generated lono mlaphel kyu lakhi ke ipi enal hlohu mi kyu artificial intelligence generated tipo ye magic shichekyu king efren na TikTok apps lona akhalo klhave kyu lakhi ke ipi aniki shriso agizani chalolo Hindustan Times sasa Kithe no pikiuno United States ko President Joe Biden na ko timi kumzu gizla putu na atsa pikeno alho kutu atsa pipimi veche kyu wongno United States ko mi timi kuto mono kumse kyu no Joe Biden ye kichimi shive kyu wongno paye alotsumo vai ipi kumse cheni ipi tiganguno aniki chripungu asuzani chalolo United States ko President Joe Biden no NBC news anchor shakyu Lester Holt sas interview lakilo pikiuno niye kichimi lakhi shivekimo alotsape ipi eno niye Donald Trump na ampe kthu likhino ino akjushani ipi itagi asa Kithe no pikiuno United States ko President Joe Biden ye ampe hlotache lakhi ipi eno Donald Trump na ampe hlotsni tache ipi eno kuma dola ampe kthu na Joe Biden na akjushani ipi aniki chigibidi takani chalolo the telegraph sasa Kithe no Russia ko Kremlin wuchmi ko dola kisvekyu Ukraine wuchmi ko sas agushi chekyu Manchester mi lakhi no pikyu no Russia ko ngo Ukraine ko na agusha kyu hipola Russia ko na panam wuchmi ko kupun kyu wong no katami ko mi avepu shikyu lo United Kingdom ko mi kamige Russia ko wuchmi ko gola kisve no Ukraine wuchmi ko sas agushani ipi itagi asa Kithe no pikiuno Russia ga kuna Ayeghiqha timi kumzu vila pikiuno kuna ga kumi shagnamu ampel hotso kuye new Russia ga ku wishmi shulnani eno athak tomo panong chnani pikiu gongna Ayeghiqha lo katami ga kumi kamino panong ga ku yepika vila aza kumona Russia ga ku wishmi gogola kihisveno Ukraine wishmi ko sas agushani ipi aniki chigtu tupulani chalolo sports kida sasa Kithe no pikiuno ketoni kini no mukubdim pe Olympics gililo gymnastic game la ilon kyu gongno Indonesia ga kuno pano ga kulimi ampe mukubidi shakyu rifda Irfana Lutfi kishalwai ipi itagi sports kida sasa Kithe no pikiuno ketoni kini no mukuktum pe lo Belgium's ga khula FIG Antwerp Gymnastic World Championships gililo ge gymnastics lo li ilovai ipi aniki chigikini muchulani chalolo exercise Kithe no India ga khumi kiptimi lakhi ajkipi lekpe mi eno actor jkp mi lakhi lucky ali no pikiuno tikhali hipolo niye muslim mi lakhi kepi timvila kelekthi shikiuye aksau kahavenani ipi kugo ningno timvila niye muslim mi lakhi kepi kelekthi shinkela aksau tomo no ningo khevena o khavenani ipi eno timi tomo na ningu ye terrorism tim loksa laki toy kumsnani ipi aniki chigepungu asazani chalolo Praise Trust of India sasa Kithe no pikiuno twakani chalolo India ga khu Manipur state Kaching Khuno area lo meite golomi amko lakhi KCP Kangleipa Communist Party mkono kinimi lakhi pisa ga uno angkalana kalvenana igikela zlena Manipur police mi ko sas kusholwe ipi tilena Manipur police mi kono meite golomi KCP Kangleipa Communist Party Nongdren Khomba mko dola timi pungu kalwai ipi pana pungu dola lakhina soibam lanchanba meite ampe muku pungu ipi lakhina soibam Manoj Singh ampe mukuchni lakhina heisnam Deepak meite ampe shigitoku lakhino namei rakpam Nelson Singh ampe muku lakhina nongthombam leishemba ampe mukuk thu ipi itagi asa Kithe no pikiuno Manipur police mi kono panak thu launa pistol lika kiningo pistol tikma magazine kiningo alka guli pungu mobile phone kuthu bolero car lakhige kalwai ipi aniki chirso agizani chalolo the times of Israel sasa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist gwalmi kongo Israel ga khuna
Ketani kini no mukuk tumpe relaxation ni to pulani cholol bono ishik tolo agusha kiulo Palestine civil mi tomongo Palestine Hamas terrorist wala mi tomo akhu ka have ki wongno CIA Central Intelligence Agency polo director shakyu Bill Burns na Palestine Hamas wala mi ko dola ato shakyu Yahya Sinwar vilo pikiuno Nongo Palestine Hamas wala mi ko no Israel ga khu sas agusha kyu hipoye ta velo pichekimo Yahya Sinwar na agushi hipoye itik tolomo taveni shamoi eno surrender shini shamoi ipi aniki chiso agizani chololo NDTV World News sa Kithe no pikyuno Israeli Defense Forces wushimyo kona Gaza Strip yegalo agizani chololo petrol mis luchekyu a lakingo akipiki laki lo itagi bomb vessel sekyu Palestine mi timi mukukini akhu ka hawai ipi itagi Gazan Health Ministry mkono pikyuno Israeli Defense Forces wushimyo kono ado khamithiu Gaza Strip yege apeu Al Mawasi town la bomb vessel sekyu Palestine civil mi timi shiritsni vekapitive no timi mukutso akhu ka hawai ipi aniki chirpungu asuzani chololo NDTV World News sa Kithe no pikyuno OVQ chololo Pakistan ga khu Prime Minister shichekyu Imran Khan vo political party lakhi PTI Pakistan Tehrik Insaf mkono aga khu sas agumi shichekyu mko lakhi shichekyu hongno Pakistan ga khu yipika no panung po hipo ye la khaveni pi akupu shivai ipi issue sa Kithe hipado nongkum chishkim thi